ibitangazamakuru byinshi byo mu Rwanda bikomeje kuba byashyira amakuru y'ibihuha hanze agaragaza Vestine ndetse na dorcas bajyanwa kuri sitasiyo ya polisi bafungwa. Ndetse ibitangazamakuru byinshi bikorera kuri YouTube channel bikomeje kuba byatanga amakuru y'ibihuha menshi agaragaza abantu benshi bahohoterwa, kandi tuzi neza ko ari inzirakarengane. Ibitangazamakuru byinshi byo mu Rwanda bikorera ku YouTube channel bikomeje kuba byashyira amakuru hanze yandagaza abasitari bo mu Rwanda, ndetse ashyira hanze amakuru y'abasitari bo mu Rwanda bahohoterwa ndetse bajya gufungwa, kandi tuzi neza ko ari ibihuha. Ese ibi bitangazamakuru bikomeje gushira amakuru hanze y'ibihuha agaragaza inzirakarengane zijya gufungwa, ndetse bino bitangazamakuru biratangaza ibihuha bishingiye kuki? Sikoviya Umutesi mu minsi zashize bamukozeho inkuru bamwambika amapingu bamujyana kumufunga, kandi turabizi neza ko ibitangazamakuru byinshi byo kuri YouTube channel bisigaye bishira amakuru hanze agaragaza abasitari mu Rwanda benshi bajyanwa gufungwa. Ese bino bitangazamakuru byo mu Rwanda amakuru biba byayakuye hehe? Naje kwegera umwe mu banyamakuru arambwira ngo bino bitangazamakuru bikorera ku YouTube channel bimwe na bimwe ni edit biba byakoze. Ese wabo uri umunyamakuru w'umunyamwuga ho wajya gutangaza amakuru y'umuntu umuharabika ndetse umwambika n'isura yadafite? Ibitangazamakuru byinshi byo mu Rwanda bikorera ku YouTube channel bikomeje kuba byandagaza abasitari mu Rwanda, ndetse bikaba byandagaza n'abaturage b'u Rwanda. Ndetse Sikoviya Umutesi ndetse na Vestine na dorcas basigaye bibandwaho muri kino gihe, bibandwaho ko aribo bantu bahohotewe, ndetse bakaba bambikwa n'amapingo bakajyana kuri sitasiyo za polisi gufungwa. Ese guys, nkubajije gatoya, ubona bino bitangazamakuru bikora kuri YouTube channel, ubona amakuru biba biri gutangaza ari amakuru y'ukuri? Ese amakuru biba birimo gutangaza biba byayakuye hehe? Ese wowe kuri umuturage w'u Rwanda, wowe bifuza ko baguhohotera ndetse bakakwambika n'isura itari ya nyayo? YouTube channel muri kino gihe isigaye yandagaza abasitari bo mu Rwanda, ikabambika amasura atariyo, ndetse abanyamakuru bamwe na bamwe bakorera ku YouTube channel basigaye bafata isura y'u Rwanda bakayambika icyasha, ndetse basigaye bafata u Rwanda n'abasitari barwo bakabwambika isura itababereye. Abasitari bamwe na bamwe basigaye bafatwa bakajya gufungwa ku makuru ataraya nyayo. Ese bino bitangazamakuru biba kuri YouTube channel amakuru biba bifite abaraya nyayo, cyangwa se amakuru biba byayakuye hehe? Niba uri umunyamuryango wa Venke Empire, gusaba kugira ngo nuva hano kuri Venke Empire udakoze subscribe kugira ngo ujye ubona ibikorwa byose tukuba kugezaho umunsi ku munsi, kandi agusaba kugira ngo nawe niba ukunda u Rwanda ndetse ukaba wanifuriza abasitari b'u Rwanda kuba bagera kure, ese ubona wowe bino bintu baba bari gutangaza ku basitari b'u Rwanda ubona wowe wabikora hiki? Baguma bambika isura mbi abasitari b'u Rwanda, kandi turabizi ko Vestine na dorcas atari abantu bafatwa ngo bajyanwe kuri polisi kuko nta n'icyaha bakagombye kuba bakora. Ese ubona Vestine ndetse na dorcas bakora ikihe cyaha ku buryo bafatwa bakajyanwa kuri polisi kubafunga? Guys, rero murabizi ko ibitangazamakuru bimwe na bimwe byo kuri YouTube channel bisigaye bifata amakuru y'ibihuha bikagenda biyambika abasitari ndetse b'u Rwanda, ndetse abasitari b'u Rwanda basigaye barenganwa, ndetse bose bagafatwa uko batari, kandi tuzi neza ko ari inzirakarengane. Ibitangazamakuru bimwe na bimwe bikora ku YouTube channel bisigaye bifata abasitari b'u Rwanda bikabagira abantu baraho ngaho baciriritse, kandi tuzi ko ari abantu biyubashe. Ndetse ngaruka kuri Sikoviya Umutesi, turabizi ko Sikoviya Umutesi ari umugore wiyubashe, ndetse umugore wumva ko ikiremwa muntu cyose kitahohoterwa, ariko ibitangazamakuru bimwe na bimwe bikora ku YouTube channel bisigaye bimufata bikamwambika isura mbi, ndetse bikamwambika icyasha, kandi tuzi ko ari umugore wihesha agaciro, ndetse ari umugore udapfa kuva yava kwizima ku buryo yagira undi muntu nabi.
ndetse ibitangazamakuru bimwe na bimwe bikora ku ma YouTube channel bisigaye bifata isura ya Scovia Umutesi bikayambika indi sura mbi, kandi tuzi ko Umutesi Scovia ari umugore wiyubasha, ndetse na Vestine na Dorcas bakora umwuga w'ubuhanzi, ndetse bakaba bakora indirimbo za gospel zihimbaza Imana. Basigaye babafata bakabambika isura mbi, ndetse bakabambika isura ibagira abantu babi, kandi tuzi neza ko ari abana beza. Ese Vestine na Dorcas bafatwa bakajyanwa kuri polisi gufungwa bakoze iki? Muri izi minsi dusigaye turabona ibitangazamakuru bimwe na bimwe byo kuri YouTube cyane bifata Vestine na Dorcas bimwe na bimwe bikabafata batwite. Ese Vestine na Dorcas baba batwite inda ziba zivuye hehe? Guys, rero murabizi ko amakuru menshi yo kuri YouTube channel aba ari ibihuha. Rero niba ukunda kuba utembera ku ma YouTube channel, ndagusaba kugira ngo uze wihanganira ibitangazamakuru byinshi biri kuri YouTube channel, kuko ibyinshi na bimwe biba bitangaza ibihuha. Ndagusaba rero kujya wihanganira amakuru menshi abari kuri YouTube channel y'ibihuha, ujye uyagendera kure.